تفچانده و کومینا و نخیزی یا قامشلو بازده شیوکار داویا کمخباتا هنری دخلات کرن. به بونه صد سالی باجار قامشلوی لنویسگاه شلیر یا قامشلوی شاهی خلات کرنا بازده شیوکارن تفلی کمخباتا ام به هفره سبروجا باجار خو برح هنر و برخودان خیز بکن بونه هاتل دارخستن. ده شاهی ده گریننده یا هرما قامشلوی جیهان سید حسام لسر بریخستن کرنا چالاکین هنری پیروزباهی پیشکش کر و بالکشاند سر رولا هنری دو خورد کرنا چانده و بدوبونا باجیرده. ریوبرا کومینا و نخیزی سولین یوسف جی دیار کر که گرینگی به بردوام مینا وان چالاکیان خورد کرن و پیشخستنا وان هیا. شاهیا خلات کرنه به بلاف کرنا سپانسنامه آنجی سپاسنامه لسر شیوکاران بداوی بو. ازو هذالي خو بازدكس ام تفلي في ورشي بونا او ورشا فني موضوعاتي محمد سر تشتت باجاري قامشلو ذهبي سواء فلكلور كردي بي او هنرمندن شهيد كتبن او شعارات باجار دي قامشلو ذهبي مخيس كريا سر تابلوي خو تابلوي ما هناك جيب اكريليكن وهناك جيب الواني زيتينه خد تشتي قوم رسم كريا بمناسبه 6 سال سر باجاري قامشلو درباس بو براستي ام تخوازن هر تم يعني ام وكا في ورشه فنيه ام لف بجفن وام في كاري بكن ورشه عمل ام كشوكره مشاركين جبو 6 سالا قامشلو راسي قلكي خوش بو تشكي جودا بو جبرقو باول جاره ورشه عمل شد بي ام بازا شوكار بون تفلي في ورشه عمل بون مخلاص كل 5 روز بون ونهائي يوم هاتنا جبو تكريمي ناسنما ويدنا الشوكارة أجي كوك شوكار متابلك شي كربو سر قامش لبو مع عنترية رسمان دبو وك خزانة آبي منارة جامية حاراتي عنترية براسيش برقو يعني حياك كفنا وبقامش ودا عنترية بنابودنقا قلكي خويايا